ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Rinti Sports and Cultural Club ha ka Henry Tarik Urumpang Arjan Arpaway ka Lapen Scam bat Pynkhamti ha usong kenor jong ka Yeng Dorbar Thao Ain ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Pynïaid Sings Aim kum u brand ambassador jong ka club bat nya u Dr. Bremley W Lingdo kum u international ambassador u balongru ha ka jo kapor u founder chief executive officer jong ka World View Impact bat u senior advisor jong ka Give Football a Chance ka club kala tenrong ye kani ka lengkor ha ka terpeng jong kini ki arngut ki samlarang ba ye kani ka kam kum ki ambassadors ha ka jingilang ka balalong ha Shillong club harengkat ka jing sekhilang jong ki rangile ka jong ka club kenthop ru ya UMDC jong ka Maulai constituency uba Tabor lang Pathau UMDC jong ka Mairang constituency uba Batskham Rintathiang nang tade u general secretary jong ka Sengsan Perthai United Democratic Party u Dr. Jamino Mautho kinong ilam jong ka Sengsam la Maulai pelun bat kiwei kinong syakot ngobha haswaban penkut ye gani ka jingelang uba Pynïaid uba lalongru u kongsan hagani ka sngi ula play perdaru ya u logo uba thamai jong ka Rinti Sports and Cultural Club kabalalong kawai ni kikinhon yele kai football hagani ka nong ba Shillong kabala angnun ban nang kanjo sya ka thong ban yo rung ha ka lumpung yele kai jong ka I League bala penlong de ka All India Football Federation. Nila ya ben nila let ban thep ya ka professor ha ka AIFF min shamsnem ba ya ka ta betting system kalong ba nakaliang ke jongi ngosi bangin ong ba danila poi danila let delhi danila wan phai na ke delhi ngosi bangin ong ba nakaliang ke jong Rinti Sports Club we do not we got ta ka kot kalong ba ka Rinti Sports Club kampate ka private limited bat kinong bay ki ba aya ka kot kasla ban kershan yangi ke jikwa jungi makiru kim de ki private limited hangta ka tu betting ka sakut no bat ka Rinti Sports Club ka syukur bat hadu mata mene ka AIFF ka kwa be ya ka Rinti Sports Club bahkan dan haka I League ndi has division ka kwa be bandan ha I League lada ni hab ban siu ya ka 3 crores namta ba direct entry plus 15 crores namta ki 5 years plan ki jogi ka club ka jogi sa shi sin do twai lang pi ibadan hang ni baro khwai ba ni khnang ba phing sei i sha ba ki kasi ki jogi ki sa poi shu Pimnumi isu tang sanwat haka ISL but sanwat haka I League hindai dak tim ke jongi fin sai i shushu baki kena kasi jongi katni gidan potential hindai mdan bala ban ken tiu pat yaki namarwa lada fiyo yakinong yalam but ke club bakal gibala ban ken tiu yakasab kabaki giladan club pepin sai i ba ha ISL hapden jo kini ki Arsenal mai sinam finsi I bon ba ki khna kasi baniale ISL bon ba ki baniale I League kum MDC but unong yalam kum Sherman jo ka discouncil kalong ba ni kimen I wan shakmat daladi hi len yala den I ong ba katu ka direct entry jong pi shap ba pin let yele ka I League kala long kum do nakwa bandan bentalang namar ngai I ke jing trace tong ke jong pi ngai I ke jing
mulut puar ke jompi ke ke basa ke banga kumnong yalam ngamla satya bangan cupet tang hakikot ke puar bangan syua snow bakarenti ke kadon tang hakajing ya snow hendai ngadalah jong wan shikmat ban teli lingba jong iba ser Pynïaid iba yalam lenti yangi baptin lenti yangi banyak kedua bat ki AIFF syati syadali bani keren syapang ke kerdi kadu nak daw ayu bat yang jinglut ke ba ila contribute mai ke jinglut jinglet jiwan ke bangi hab bansa lai saus ngi de lingba jung ibala pat support ini wat ngi ma apadeng ke krisis ke bangi nakalian kinong Pynïaid financially ni plat henry nakalian jung yong da lele ru ngangan kersyane pi bat ngini yat nang ni syakman da kalenti ke badai bat ke jung juga klom to ngi nyawa kilenti nginwa lakala kalenti lihat lenti sebagai Pynïaid mencoba lu kejemput perkat juga untuk por kadang hapan kuntang hapok puluh kejel ya kai ban penklaim ya ka lenti sport club waktu kepor hadian mengilat napo ka mulai sport club kasnong merepki kayo ya kini ka club nagunta ban play kalak lenti nam teki khun sama jong snong merepki hamtam nakbanta ban ai ki kecaka bakin penpau ya kasam ka phong ka baki kidom dari kejemput perkat juga pat kumalaw mana kan kun petik tang hadu polo ngimpat dan kejemput perkat kumbadan kini kun samla mata bakin perkat syabar jo kestia isupram yau ba walam kupar karpran pa samran kibalong ki kun samla kibadan kejemput perkat kebaya naga bentaban perkat kumno kan kentiu kini klub duduk eksimti maki ya kini ke klub banlong kita Pynïaid nilai yang cinta stop ke joki ban kentiu kini ke klub ban plila plenti khun samla ke platform ban ai ki nak penta ban yo ban rai ni klub kam sejrom hak bini ni jila kai football isu tenan ban ya ke cingcemu joki khun samla hapo ke jengalam jung bawan lam kupat samran ki wei ba ki paradokhat ki pada interest met ban sir du tiak du dam nak taban perkat kumno ban kentiu ke klub bahkan dengkut tang apa madan polo henry dah cikal sistem jadi kon samla ngi tiki activities ke ba ke klub lah kiu sakmat badio bani compete syakistir ke per ke pada nantika jelah jong ke north east ke jongi but menekini singi layo ke kubur bakar ti sport club kelaya compete apa ailik ngidang dan ke cingkerman hak tu por ba lada de bayo kemon syanu ke jeli jongka ri ke jongi ke klub ke bana ke snong ke it ke jongi ke ban pau ke ban ra kan yo ban sim pendapat ki we bat ki tim ki baklan hapo ketika ri ke jongi terus nuwak no bagi don ki jerut jeruat ki bakani ke klub kamla hak tu por ban poisa tak bentah henry kumwe ni ki nong song mo pergi na mangaro la khala ai asam po pergi kumu nong kit kambarim jong kani ke klub bat kumu nong ikman to kamolai constituency saka district council na kwa ban ai mensim ki kun samla ya ke cingmu ko bahag ko pipidam bat lingma kali ke program ko pelapu menta ke jamin next camp ba brand ambassador bakarti sport club kan ai ke buram ke por kum lakran i presiden mana i bidon ke pu ka bental ne capability hai ba nyelam lang ni club bakar kiu syakmat na ka benta bakin yo ban poi syak ni ke thong ba next camp ba sistem di por nangwan gini i gini club bahkan poi sisa syak jeli jong ka ri jongi ya ka ba ka snong modebaki syak ko kan yo go buram ka snong molai kan wan ka ba nanta ka Meghalaya
kan son ke balai ha bani bo buram ba klub kan sara ha kan jeli jong kari ke bangi ida te pa ba form ni club ro how kan dai spa kan dai pol ne like post nem chwa kan ma na dan ha school team po sentiments te James sudah ha team jungi James sama te ha school team ha ta ka snam 1990 ni ha ya khwet berki St Edmunds Past Pupil Ken Association sepa te ba kid dor sim de to ka team berki ni ka jingi ya bro jungi te yang isu khwet kin jat be ile anu ki ai kin job ki senior mo de St Edmunds Past Pupil ka ba ni khun be do kun te kata ka ju apa ba form club jong pi ti club 30 years ago te so tuna menta pat ba da ka jing straight stom yo gini ki samla baro i wan lam bat i samlan be kini ki sipai jongi ko abat kentiu ndei tang ban poi haka national level tadi ban long at the international level mo te so tuna ban ya thuru ba nadu mun sim snam milai tre ba ka Juventus ta ka de ka ba club na po Milan sorry na po Turin po Italy ka ba form ha u khat pras ba khandai phinyo 1897 te hakata club udan we play na po Turkey ku teng medal demiral te u top player na po Turkey u parlok Jong Ronaldo te u ongenga phone onga kwa ban long the first carbon neutral footballer on the planet ngong kanu ga jing hair play jong man do ba me join ni ka club ong ani ngam la tip show an I make excel spreadsheet se calculate ya ki emissions jong am u hair bo train te ngong kat kum ka calculation ni me hap thum silap te ligi deng te wong yang ini thum ta silap te ligi deng te la ya thum silap te ligi deng hapo Burma satai sapo across the border mo sapo Myanmar te wong bang kwa ban sna ka football ground road menta ki nongrap ki deng mangrove ki ba mi hata ki durian te la bo mon menta la bon cross ka border tang ba step hill aja yo pa Burma menta dan ke military coup kala take over ke military government te ka ya ka Aung San Suu Kyi la kem ya ki political leaders bar khoi la kem lot par lok jangar ba ban ba contact kem te kala set patok dan menta ki la cut ke internet ki la cut ya TV ki la cut ke radio ti parok dengar ki ong menwan sini te ma ban sakut apswa tengah hak phone meru ong palong berle mentang ong wan no sini me sini kasi dan don sini mo ya sumding sini ro le ayo te siapa te kata ka de way ka plan jungi ban involve ki top players yang pertai bikin thumding ban calculate ya ka emissions jong ki bi hair kleng but ya ka jingpen mi tedam jong ki club ya ka total emissions jong ka club jong ka team jong ki Ronaldo ro kumjo but bikin I pen pai kala ba si kemai mariang pen pai kala saki konswet snai ki school tak complete development mo te naga give football a chance ki ko ban training kanaret nado ki junior teams bakin pen urlong ki 17 sustainable development goals ki UN goals kan khanyo tali te ka thong ju UN ka ban pen urlong ki khanyo tali ki goals by 2030 ti kita ki jingwai pen khria samla ka de ka way keba haka shipautori jong September 1968 kita kena samla napo madan student jayau ke ya kiarwai ka tu jurwai hang te po secretary jong ka Assam tiki ya ki kamisha kem ki don language ki Hill State non-violent action volunteers ni sipai ki wan hien min chimtayo ki salute ya ka druji pa beli ki salute betul ya ni dan yang lam jungi fimtep ilan ka file sekali te kita lah nyo pusan senam te kito ki dik sipai bagi ban good burong mo lakin don maki ingin par yo Hill State taru sekabe ki jingwai pat bagi la yo ke Hill State rek don ki brio par ki ba ong ya Indira Gandhi ba ka Shillong kadi ban ka Union Territory mo dan ba ki business ki ba ban lobby ba ai gini ki lo Hill State tang ka Shillong kadi ban long control jong Union Territory ti mama bring pat ka por yang nyele yo ke Hill State ba ka Shillong imyo pa khol ipapa mo don ko ki jingwai ba ris pang ka stor Shillong tamba thoda khasi ti yong ni papa me happen club hari ini mentak me tang me nung tho bala ban le pro shimit up tho wat tikin encyclopedia happen rhyme ha ka hari sawan ra ki lyrics batma si mama bring om lom em gane pule om buat long clear record ha choir in English with select Indira Gandhi sa Delhi pen snow ya kan ka ekada ba ka Shillong ka de ban long part of the Hill State ka de ban long ka capital jongi kam de ban long in Territory ka ngap Indira Gandhi ka ta ka jingruai Ashmotho. The Bobagawan Shini of 1972, Shillong will be the capital of the new state, Meghalaya. To the poor,
Dia belong ke Eastern Frontier State kat ai kerteng maka Meghalaya. Indira Gandhi ke ai kerteng state jungi. Ti kita arli jingrua ki dum. Hado kata koi pen ki sama, koi ban convince Indira Gandhi bak Shillong ke belong ke capital jungi. Tengok sekolah ban kod bak away. Mo no Abdul Kalam wang dreaming small is a crime. Dreaming small is a crime. You need to dream big, no? Big dreams, big vision. They must hero people done kataka big vision in life to make a difference. John F. Kennedy, President Obama, youngest president in the US. New Momenta Obama Biden, but Temendo, 77. Republic Shah elect Kennedy, he was only 42. They got quote Jong Kennedy on the future promise of any nation depends on the present prospects of its youth. Kamu ada kena samla, kimlong engage, kimlong involve haki development strategies, haki no kini policy, kamu kato gari, ni kajak berreu kan sayap. Te Winston Churchill, what you Prime Minister of the UK, wartime Prime Minister Wong, you make a living by what you get, you make a life by what you give. They can market and give back. When I and Pai Kula, she can make Marian, she can Jack Real, she can read, Pin Black Kill, or Pin Book, a team young pea, when you're long and tea, a Jack Real, Numia Pipe, your bra, then your pipe, your bra, no Numia Kill. Hakabaningkom ngasu haban rai ladangan pediang dengan pediang. Henry tangkaway ke jing perkhat kabawan syanga bangala benrai bangan pediang. Ya kani ke jing turwa ke jongki kalong hadin bangla bishar ia kan nongrim trekam jom kani ka renti football club. Dikata kan nongrim kaba shon sharp let's say haka jingmut jing perkhat bat ka donut ke jonga kabangan penlong let's say yanga shimet bangan Shim ya karai ban IT, let's say ya kani ke bentar, ya ke ban shim ban pediang, ya kani ke jingpun ko burom ko brand ambassador. Kan nongrim ke ba ke pension shop hanga kalong. Ba kadai kani ke football club ngelawat ya ke jing ya nanti jong kani ke club na 12 seng ya ka. Ke ba ke jing temu jong ka kalong kumno ban kring ki kena samla ki badan sap ka kami lek kai football ya ka highlight ya ki ban mi madan ban peni ka sap ka boble ula ai haki ladangi ya nujor pat ki wei pat ki football club ki baladan hapo kenong ba Shillong bat Meghalaya susi ban ong badai tang ke kerteng let's say ke kerteng ka ban sko kumba ka de ke kerteng na pot kari jumi Henry ki players ki babon ki ailat lene ki promote de ki players ki bomde ki japan riu jongi kani ka ba let's say hakan nong rim jing so thu jonga ngamla ban pedian Henry ka ba nga pedian kade ya kan renti football club ya ka ba ka shim ya ka dika sinjam ban IT lut met bat mensim baro kini ki officials khanyo wot bakidon ki players claim don ka jing siu ya ki kababiang kababit kumbangila banpe ya ka jing siu jong ki wei pat ki club ya ki players jong ki Henry kata ka mensim baki it ya kani ka football baki it iki samla baki wei ru kin yo ya kalat de si lingba kani ka rensan lingba kani ka platform baki pen i ka sap jong ki kata ka bakta hadu kata bat ka bangasoban ong lese la de kapor bangin ya dan bentalang berkum kani ke klub nakamta ke jing trekam jong kani klub nang ni syakmat berkisnam ki berwan penpauru di kapor ba ya ke jing ai kuble ke ba nganwan rat nak sokar MDA ya ke ba ngalai kenduk kerpang ya chief minister menin ya ke ba ngadan ya ke meeting bat i kumba shikenta yo bani kran ya ki popun bhaki ki policies ki bakum no ngila ban le le se kata kajing no senyang kajungi contribution jungi la da kalong ka barit ne ka bakrau indre ka ban lompat ka benta ya ka ban kentiu lang ka bede ka imlang salang bat ya ka ni ka jelang bat ya ka ri bro ka we ka ba ar pat na suban penpau ni ka por ya kajing kloy na kaliang ka we na ka shnong ha ka constituency jungi
ya ka ba larai ban ai khatsan eka ya ka renti football club ya ka ba kan la le se ban don ya ka la ka Jong ka football academy ka ba kan yo ya ka main stadium kan yo iki arteli ki kini ki training football ground but kumju ru ki hostel nam ta ki players te kani di ka wei na ka thong le se kum ka kin hun ya ka ba ong be bangia don lang baro ya ki bangin la ban pen urlong ya kani hakikin dia senam